Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In bago tibaw, mag-subscribe na. Lapayan niyo do po na in bell atau bagting supaya kamu ma-notify bang ang video bago sin TMSP Vlogs. Ako nag-request sin kahalan Marilyn Monroe pagnanan kay John F. Kennedy, President sin US. So, mo ini in topic na to. So, without further ado, let's go. Mangdain makakilakan Marilyn Monroe pag yano nini. Marilyn Monroe ini kiakilahan, dayahan, iwan mataud kakilahan niya tao malago. Hangkan naging kumindon niya sin kamatay kaniya sin tahun 1962 bulan August pitsa 5 imamulisab siya katlong tagunom. Report in kamatay kanya na overdose atau nakalabi in pag inom ubat. Sumakawa mataudlaw na habal na may bahawa bukod siya na overdose niya tayo Marilyn Monroe ha bahay niya ha Los Angeles na in-aid niya Eunice Murray. Pagkita sin ilaw habilik niya masibyohi sin lisagto na sin lapitadlaw. Magkuko Murray sin bilik Marilyn Monroe way magsambag sa hingga timawag Murray doktor amon biyabayaran Marilyn Monroe. Pagdatong Dr. Grandson ampa naukabin lawag bilik Marilyn Monroe. Pagkita nila Hollywood actress star yato may matay na iwanda pagulin sin telephone. Pagkita sin lamisan haraig kantil matauduwat. Timawag Dr. Grandson Dr. Upat pagkain siya Dr. Psychiatry Dr. Engelbert's damikyan biyabayaran daysab Marilyn Monroe. Hapunta piya mahalayak na Dr. Engelbert and kamatay Marilyn Monroe. Ang pasilate mawag pulis. Natipon na iban mga media habay Marilyn Monroe. Pag autopsy atau siyasat indugo Marilyn Monroe hipo sin ubat ipagtutog damikyan in atay niya mataud ubat. Iroon ta nakalanduin pag inumubat. Ingan sa bunali Marilyn Monroe Norma Jean Mortenson piaganak siya California sin tahun 1925. Anak nilo Marilyn Monroe subay siya limaggo ang pa siya nagkarayahan atin niya. Kasingpitan niya sin kasiwi-siwi niya pagkatumtuman niya minsan siya dayahan na paglago niya. Si makat atawa timas ngan Marilyn Monroe halawm Hollywood tahun 1950s salta in pagdaya niya waira nakarihil kaniya gakuyagan halawm da siya kasusahan. Intanda niya di maambatin ubat pag inumon niya bagman maigin kasusahan niya. Laong sin police in kamatay kan Marilyn Monroe hambuok accident hati niya waitiud. Laong isabsin doktor nag-suicide atawa nagbuno baran Marilyn Monroe. Asawabsin kasusa Marilyn Monroe way haliin pag-inom niya upat iban pag-inom alkohol. Kaya saksian pasin bagay niya James Bacon. Hiroonta halubiluin kabuhi Marilyn Monroe minsan bihat to mataud sin mataud bagay kaya kilahan iban lialaggo sin tao. Salta sabab sin kasusahan niya di na siya maka-focus sa hinang niya amunain kiaig niya hapag hinangan bilang actress. Jariin tunaan sin tao nakalanduin pagsusahi Marilyn Monroe hangkan nagbuno baran. Saltain kay banan di magkahaan sin nagbuno baran Marilyn Monroe piatay lang niya sin tao tiud biuno. Atin niya in report bahwa nagbuno baran Marilyn Monroe ang buhok kaputingan supaya law niya di kabistuhan bahwa Marilyn Monroe biuno. Malasig law ni Marilyn Monroe iban halaw kuyag sadya law sin kabakayan iban media. Way mga law na tanda nagkasusahan Marilyn Monroe hawak to sing kabuhin. Iban pag autopsy damikyan laong na kaputingan iban kaya baita na nangakuin doktor piyasain sila sin death certificate Marilyn Monroe halawm lukos. Atin niya in tunaan sin tao in Marilyn Monroe bukon nagbuno baran salta biuno. Minsan liya bay pagsiyasat tahun 1982 way nasalasay sabab sin bukon marawin kasiyasat atin niya awd maggakagat. Jari bang laong na Marilyn Monroe biuno sin tao isiyuin na muno. Laong sin mga tukod-tukod dambuk na laong na in takakawasa masayat to amon makapagbaya sin kamatay sa bunal Marilyn Monroe amon president sin US John F. Kennedy. Pagkalaong niya John F. Kennedy iban manghud niya Robert F. Kennedy nagkakasi-kasi kay Marilyn Monroe atin niya pagkaluwas
karuahi Marilyn Monroe. Kaya baita pa hi Marilyn in secret nga yato long na haba kay lagga iban doktor niya. Atin niya yang gawin Kennedy brothers kan Monroe. Mabuka sila hibaita hamadya na bawa nagkakasi-kasi sila kay Marilyn Monroe. Jari suwelong na pahundungon hi Marilyn Monroe supaya in Kennedy brothers di kumangi. In pangakakadsintaw in pagbuno kan Marilyn Monroe liyaway pag-inject sabab laong nakulang da in pill kaya bakan halomtian hi Marilyn Monroe in mataod amon lason barbiturates pag-inject ang palaw na mataod limpa tugsok ha bababaran hi Marilyn. Biya to in soy-soysin kamatay kan Marilyn Monroe biya piyag hawal-hawalan. Magsukula pagkita sin video. Please like, comment, and share. Ayaw malupa mag-subscribe. Stay safe. Assalamualaikum. Bye.